cha các pan nhà thế ca sắp sông nam mô tát sắc ca tê nan pham ca tê nan tiên tê nhân tất cả na sông niệm môn tất cả cha hay sông đại cha chơi sông đại thưa cha chu nhiệt nhô phật tử bồ tát coi trầm trác năng rong con năng cả hi của sông đại đại hay ở ba ở bậcสมาสัพพะได้ก็ตกnăngพระพุทธศาสนาได้ใจจูnhiệtโยมกายการปัญญาอย่างประกาศนาประสงค์อรัตเรียพระพุทธเจ้าอุกาสะอรัตนังธรรมเสตนังปะโรเมสมសូមនមស្ការលំអរលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមប្រសើរពងខ្ពស់លើសលោកស្មើដោយជីវិតសពកាលទាំងពួងចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់រូបមុនលើដោយម្ចាស់អ្នកផ្ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានអ្នកស្រីទូចលៀបនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកហ៊ានរិទ្ធនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកហ៊ានរានិងលោកហានណាជាស្រីមិញភ្នែកថ្មមើលឃើញត្រីសាប់ច្បាស់ដល់ពិនិត្យម្ដងទៀតអត់ទេលោកហានរានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកហានរតនិងព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីហានធារីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីហានធារីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រដោយប្រារព្ធពិធីបុណ្យចម្រើនជនមេយុដើម្បីជូនចំពោះលោកឪពុកសូហានហៅរឿនណានិងអ្នកម្ដាយសំគឿមខ្ញុំញិញែនឹងឧទ្ទិសកុសលជាតកណានុប្រទានឧទ្ទិសកុសលជូនដល់លោកតាភុកសូនិងលោកយាយអំជេងលោកតាសូគុណនិងលោកយាយនុតហួយអំហួយអូដល់ហើយមានបន្ទោសអ្នកតសេបន្ទោសអ្នកអាត្មាហួយនឹងអំភោគសុនបងភោគអៀមចឹងបានអាត្មាមិនចង់អាននេះឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងចាស់ព្រមទាំងញាតិកាគ្រប់សន្តានដែលបានចែកឋានឲ្យទៅកាន់បរលោកនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាឱកាសនៃពេលវេលាសំគួរក្នុងការបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយពិធីបុណ្យធ្វើរំលឹកគុណូបការៈចំពោះអ្នកនៅមានជនមានអាយុនៅឡើយផងក៏ដូចជាឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះអ្នកដែលចែកឋានឲ្យទៅកាន់បរលោកខាងមុខផងទាំងពីរនេះគឺសិតតែកើតឡើងចេញពីទឹកចិត្តដែល
miền nơi cát nhu cát về tì cát nhu sầm đai tự đal sập hiệp này chật để đăng ở con nộp cà rạ chỉ môi nặng nẹt miền con hái thưa tranh pí bé đôn bò để sật rồi chỉ thưa bần ngày nâng chấn bần thưa ngày nâng cứ thưa đời tức chất bò để sật từ sầm ạt chất sầm liên chất năng ỏi phô đập hỏng thì họ thả thưa chun chụp bộ lộc ở bụng này mà đài nó cứ từ bằng ao chất ở chỗ bát tha ca thưa nó chun chụp bộ lộc ở bụng này mà đài cả ở tư nơi của sao thạ tiền chụp bộ nhiệt từng lái còn từ bật cắt chỗ bát tha ca thưa nó cứ ở tư chụp bộ nhiệt từng lái đầu chất bò rỉ sật mình men chỉ ca thưa đầm bấy từ tu ban sầm non na mùi tỉ miền cả lành khá bởi sao tại quật mình ban vô đấng phượt bồn phượt tiền ấy tới cho ra tại miền chật mũi khạc khả ấy chỉ bị xét nhiệt nhóm được bồn tiền ấy tấn cho mới vừa mà kết thả vừa cung từ miền khạc xù bồn ngày muốn trên đây có khá đó vì chờ xù bồn ngày muốn trên đây có khá bẹ tha chùm nánh bẹ thạc hạt ní cứ vì miên chụp bố nẹ để rộp si tại phần nó đấy nhận nhóm nẹ chùm nuôi chui đô nẹ rộp si luộn đi luộn nụ tớ bàn ai bao bẹ tha chùm nánh được hạt phần tái chùm bố dương nẹ thơ sự cái đây là ó cứ ọt trâu bao bẹ tha chùm nánh được hạt tỷ vì pro ấy vì pro ca thơ rồi bao dương nó cứ thơ đời ca lẽ bỏng sự cái đây là ó nơi bên na để nẹt thưa đòi sủng không phal lúc mình men chia sập hiệp phô rồi phóng để bòn lại hãy cả nãy bên na đấy nẹt từ tôi trong ban phal một vĩnh mình tha phal triệt khẳng một cái đấy đây chị an để xong cái đấy mình tha tìm tia ao kỹ ban kỹ đăng kỹ lư cái đấy rứa của chị đấy ca thưa bon nắng trơ ca chùm non chùm nô cái đấy ní mình men chị bòn thì còn tại mua thả bón bàn tay mình mến chí bẩn thao mà chiết này bẩn đi cứ sát phô đập hăng này vì admin từ chụp bẹ chụp pin vì admin từ hung hay từ tu sở rai dạng ní dạng nu tề sân bởi chụp ba bờ ở khăn chiên micro ọt còng này và thôi micro hàng lờ thì tới thấy đại ba hàng cào của un chiền ngày bon ngày muốn tê bờ rúa bon nhung sấy á ngày nhung dây ngày muốn tê tới sầm lịch ba màu lông của un ở sâu prang này ngày được chưa đấy cả nặng pe để sập hiệp bon nắng về cao lao bật bạc cọt mấy cứ vì ở tôi sùng không phal trong ban bẹp ní trong ban bẹp nu tê cứ thả thưa đòi sức để chất năng tài mà đòn hay bon đấy nó sống bột bò để sạt bàn chìa thà mình men miền rong tập mua thả bon này chỉ tu tứ dương tràn từ cắt sầm cò thả bon nó về to từ miền rong thì họ là miền rong bị bảy buồn khòng ấy chẳng tư miền nhiều chùa room ấy hồ hài chẳng tư bàn mua thả bon bờ cầm bị thi ná đấy miền mình đu chùa room tràn có thả bon nó thông á bon kia nó thông á tay tam pất bồn tôi bồn thống ọt tẹt tôn mùi nằng rô nghề bồn tịch bồn trán có ọt tẹt tôn chỉ mùi nằng nhiêu đẻ tái tôi từ vĩnh thom mà chiết này bồn ní cư viên nơi nông đúng chất rồi bỏ dương khúc khỉ nơi pena đây bê đôn rồi bỏ nẹ chất rồi bỏ nẹ miên ca trong chui trong sông cua thì họ thật đôi chị ở bụng này mà đài đây nơi miên chỉ vật dương chỉ côn chỉ chào trong bầm ra trong mơ thai tầm độ bầm rong quạt đòi smart xó chất là o bạc nó cứ chịu bẩn này hói thông mà hệ mì từ tiền để pol thà bẩn thông mà hệ mì nó men ma men pnei mơ khơi mình men ma chặt ban pol trâu tê bàn tay percent bờ chất rồi bỏ nè miên ca nực nó con nô bạc ca rạ nẹ miên con dạng bật bạc cọt bầm ra mơ thay quát đôi mình tim tia sầm non
còn tha lai sầm non trong ban trọp sầm bát sầm lăng khơi kê à co sum bay tại chật trong ban bôn nó cô mình miền phò nè nè miềnปัญญา men tên tới vô bị bôn chế bác ca bầm rau miệt đa bị đa chật nâng chia thla của rốt bô chia cao canh pana ấp đa kết hạ ban bôn pana thì miền côn trào khăn á mơ thai mai nó triệt su lô tự tiên nó nhau mơ mai trừ chẳng ban bôn ớt su chân nó nhận nhầm ạ mơ thai quạt lợt ạch lợt nôm chả bạch đây chả bạch chương lợt đạp bọc phải chọc bay tức nôm chùm nay ấy xem tại ban bôn lại ớt nâng mình là nè đầy su nó ớt toàn miềnปัญญา vô pi sạch đầy là ổn thế tại đâu bên là ปัญญา dừng caoឡើងchả bạch bị bón nè chả bạch bị cam phó chả bạch bón nâng tật cất ớt miền từ su lô thả ta khi ông cả nạ bỏng ra ban bón rừng ban rồi dương đang thả thom mày chiết này cam tỉnh lái nơi bên nạ để nè sần xóm bài ná viên đừng tập tu ban phò đẹp nâng cam mà sật thì nó khơi sẽ bà pi tu này cam nâng chẳng này dùng điện chỗ vào đây á còn ỏi chỗ nó mà xong là thông phần vào đây tu bản nhà nó về khơi sẽ bà thả cam là o cái đấy cam mà có đấy nơi bên nạ để ban của prefer tàu hai nó viên miên phò đôi tập bị đừng sẽ ba cái này nâng chân tới vì ớt miên chăm bách từ tôi thà nhom thưa bẩm ra miệt đa bị đa thưa bôn của sol thạ sol của sol thạ tiên nâng tờ ban bôn bắn vì ớt kết bắt đầu từ bôn nâng tỷ ca bẩm ra miệt đa bị đa cứ pro tại ca lần trên pi chật cả tàn nhủ cứ ca đằng cồn tớp miên nơi cả tạ về ti ta thua ca tọt côn đôi tụm nục bẩm rong chỉnh châm bạch bạch thay ra xa mơ thay quạt trẻ đàn thế đấy anh nâng chẳng hỡi nơi bên nạ đại bệ đô rồi bao nè sát phô rồi phong chân á phô ao chỉ vượt rồi bao nè từ tu ban nơi sờ rây sus đây bật bật cọt vì mình men to từ miền vật thổ xạ sệt nơi chuột nâng có co nơi tàn này nâng thế sờ rây sus đây bật bật cọt cô mình men to tay nửa môn lô pram ong mà pra prom chỉ gian tao ấy nâng đài tai nè nâng từ tu ban sờ rây bật bật cọt nửa pe để pan nhà cao lớn hơi vô cho ba pi đầm ná này thom mà chết cứ cầm phol nè hơi nè khơi bị hai phol hơi nè nâng bật nâng hai xóm cú ao đó nó dịch đây chùm bán cứ chỉnh châm bạch bạch thay ra xa miệt đà ca ao tiền ca ra xa sần ca chui xuống cột mà đúng nấy trong vinh khluồn ní cứ chia sẻ đây sus đây bàn tay dương từng ở khné rồi thằng ấy trong ban sẻ đây sus đấy kết bẹp ná nhận nhổm nhôm ơi trong ban sợi dây sus đấy khá tiện đứng trong ban sợi dây sus đấy trong ban sạch đây chấm rán miên từ rừng mùi gì từ vọt từ rột lột tới pro oi con sạch mà mùi nó còn màu bị chlong chấm ở chlong chấm còn chỉ một tô tới vạ nằng ấy thế với tao đu một tô tới cổ bị kẹt đầy kẹt một tịch ấy chẳng tới đầy tỉnh tôi chẳng tới đòn chẳng tới sạp tới nè phùm cái prap hãy đu một tô chẳng ai có mình từ lâu sau tới tôi ở chẳng ray bạn mà I know we stop ca tesna we stop ca bình vô bao tham tới ban vô ban đằng tới ra ở thế bởi nhom trong mũi tức nhưng một luôn ai nhé nhưng mạch pra lô cái khmé nhé nhom khmé nhé dụng mà pay mũi cho nam này nhà ta nhận nhiều mất bài chiến chật chiến và chành khmé nhỉ đằng tham kịch bắt đầu dục bal chành ban tham lực lang thà hành prap nè sọc nâng tư prap thà mấy prap thà prasan ba từ niệm môn lô soi tực ao đầm bay o chẳng rai vì cu ta soi môn đul một tổ mày nể nhổm chỉ tu tới đul một tô hết ban hôm được năm thì ta soi tực mày nhung coi tộc mày nè nè bây giờ lõ cu ta soi môn nó prasan bởi vì xạ sệt men cu ta soi srap cà pia môn còn ở đul một tô hết ấy ban đul một tô hết ban ta soi tực khơi nhé khơi nhưng thấy rương cả lại nâng tâm phất hết phò lăng miên sầm rạp kịch à mền nhận nhiều hết phò nó vì miên sầm rạp kịch tay mình nuôi dương chơi kịch nâng tầm ở rương cục giang sật tay miên hết phò đập bay ở dương bàn đằng hơi chợ ba bàn tay giáp từ dương chơi lá men nhung coi tàu càng nằm đầy thầm mà
ហើយចូលចិត្តទៅប្រើពាក្យអាគមសមយុទ្ធតាផ្សំខុសគ្រោះថ្នាក់ញោមដាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យតន់ណាចូលចិត្តប្រើពាក្យថាអាគមសមយុទ្ធបើផ្សំខុសងាប់ហ្នឹងអត់បានទេណាកុំចេះតែផ្សំផ្ដេសផ្ដាស់ណាអ្នកណាមួយដែលប្រើពាក្យថាអាគមផ្សំអាយុមនុស្សនឹងអត់មានច្បាស់អីទេគ្មានច្បាស់ពីហេតុផលទេញោមស្ដាប់ពាក្យអាត្មាឲ្យតន់ណាអ្នកណាមួយដែលធ្វើរឹងស្រពេចស្រពិលធ្វើអានេះទៅប្រហែលបានសុខធ្វើអានោះទៅប្រហែលបានសេរីសុខស្ដីនេះជាសីលបតបរាមសៈការស្ទាបស្ទង់នៅវត្តបដិបត្តិរបស់ខ្លួនភាពមិនច្បាស់លាស់មនុស្សណាឲ្យតែចាប់ផ្ដើមមិនច្បាស់លាស់ហើយពេលគេស៊ូទៅហេតុផលទៅដៃគុណកណាដឹងដែរតែធ្វើម៉េចអាគមសមយុទ្ធមនុស្សនេះគឺប្រហោងក្នុងតែម្ដងមនុស្សនេះជាមនុស្សដែលមិនច្បាស់លាស់ជាមនុស្សដែលមិនយល់ការមិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេឲ្យតែបញ្ញាមិនចម្រើនឡើងមិនបានច្បាស់ពីរឿងហេតុផលហ្នឹងគឺប្រកាសជាទទួលលក្ខណៈថាអាគមសមយុទ្ធហើយធ្លាប់លើពាក្យអាគមសមយុទ្ធទេញាតិញោមមិនសូវលើពាក្យហ្នឹងមិនដឹងហើយមួយទៀតគេថាបើមិនជឿកុំប្រមាថឡើយលើពាក្យហ្នឹងហ៎អូចូលចិត្តណាអាពាក្យបើមិនជឿកុំប្រមាថពាក្យបើមិនជឿកុំប្រមាថណាហ៊ានតែប្រើសាប្រុសទូទៅមនុស្សខ្លះនឹងបិទបាំងទ្វារខូលេងឲ្យគិតចេញទៅមកហើយបើមិនជឿកុំប្រមាថប្រយ័ត្នបាបនេះអាប្រយ័ត្នបាបហ្នឹងមួយទៀតបើមិនជឿកុំប្រមាថប្រយ័ត្នបាបយកបាបទៅបលាចមនុស្សហើយសួរថាអ្នកណាអ្នកបលាចពាក្យហ្នឹងញោមអាត្មាអ្នកទេសនាទៅនិយាយពាក្យហ្នឹងហ៎ឬមួយក៏យាយតាភាក់តិចអាត្មាសង្កេតឃើញមិនសូវប្រមាណទេអាត្មាសង្កេតឃើញមនុស្សប្រុសមនុស្សចាស់ប្រុសច្បាស់លាស់ហ្នឹងមិនងាយប្រមាណទេបើថាគាត់ជឿដែរតែជឿនៅក្នុងភាពមើងម៉ាត់របស់គាត់តែបើមនុស្សស្រីចាស់ញាតិញោមចាស់យាយអូជេជោជេបជប់សម្បូរញាតិញោមសម្បូរហើយនិយាយអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏សបាយស្របទៅអ្នកខ្លះក៏មិនពេញចិត្តទៅឃើញទេវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាពេលខ្លះក្មេងគ្នាបានស្ដាប់ច្រើនសិក្សាច្រើនរៀនច្រើនគ្រូក្បាលក្មេងអត់ដូចគ្រូក្បាលចាស់ទេវាត្រូវការទទួលទិន្នន័យហើយទិន្នន័យដែលវាចូលមកនៅក្នុងជីវិតរបស់វាហ្នឹងវាត្រូវការដឹងពីហេតុផលហើយដល់ពេលគ្នាវាឆ្ងល់ពីហេតុផលមិនស៊ូយើងនិយាយអាហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីអីគាត់អត់ដឹងដល់គ្នាអត់ដឹងពីហេតុផលគ្នាអត់តន់ដាក់ចិត្តជឿថ្ងៃខំអត់ជឿប្រយ័ត្នបាបមានរੂជេរគ្នាយ៉ាងទៀតណាអាហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ជួបលឺផ្ទាល់នឹងទៅមកចូលចិត្តណាស់យករឿងបាបបន់ទៅបន្លាចតែមិនចូលចិត្តយកហេតុផលទៅបញ្យលមនុស្សទេហេតុអីបានគាត់មិនអាចបញ្យលហេតុផលទៅកាន់ក្មេងៗកូនចៅរបស់គាត់បានថាដោយសារតែគាត់ធ្វើអាជំនឿធ្វើអារឿងប្រពៃណីខ្លះហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមគ្នាយកពាក្យថាបរមរានគេធ្វើតាមអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមឥឡូវដូចពូនភ្នំខ្សាច់ចុះតាមពិតលោកគ្រូអាចារ្យគាត់ដឹកនាំត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែនណាគឺការធ្វើនេះដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះជូឡាមនីចេតិយជាទីតម្កល់នៃព្រះសារីរិកធាតុឬក៏ព្រះចង្គមកែវឬក៏ព្រះបរមកេសានៅឯតាវតឹងឯណោះបុរាណអាចារ្យដែលគាត់បានសិក្សាយល់ពីហេតុផលកន្លែងទៅនឹងគាត់គិតឃើញថាទូនៃកុសលការរលឹកគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺផ្ដើមចេញពីចេតនានេះឯងអញ្ចឹងរឿងខ្លះវាមិនមែនជាពិតទេប៉ុន្តែបើយើងអធិដ្ឋានទៅវាក៏ចម្រើនបុណ្យដូចគ្នាបេដកក៏មានសម្ដែងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមពួនភ្នំខ្សាច់នឹងឡើងឧទ្ទិសចំពោះព្រះជូឡាមនីចេតិយហើយគាត់គិតឃើញនៅប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងទី1ពួនភ្នំខ្សាច់ភាគច្រើនគេធ្វើនៅវត្តពីដើមមកណាញោមអាត្មាសង្កេតមើលអាត្មាសិក្សាមើលពួនភ្នំខ្សាច់គេមិនសូវធ្វើទៅតាមផ្ទះអញ្ចេះទេគេមិនដែលងាយធ្វើទេគឺគេធ្វើទៅតាមវត្តអារាមទី1បង្ហាញឲ្យមនុស្សចេះសាមគ្គីគ្នាទី2ខ្សាច់ដែលសល់ពីការឧទ្ទិសចំពោះព្រះជូឡាមនីចេតិយនោះ
អាចធ្វើនៅទីកន្លែងដតីឲ្យសម្រាប់ជាប្រយោជន៍បានឧទាហរណ៍ថាបើទីហ្នឹងវាមានដីកលុកដីអីអាចយកខ្សាច់ទៅចាក់បំពេញទីធ្លាដីវត្តជាដីរបស់សង្ឃនឹងបានហើយអាចយកខ្សាច់ហ្នឹងទៅលេងលបាយជាមួយនឹងស៊ីម៉ង់អាចបោកបិទលាបធ្វើជាកុដិសាលាព្រះវិហារបានទៀតផងអានេះជាប្រយោជន៍ដែលយើងឃើញពិតប្រាកដទី2មកទៀតគឺសំដៅទៅដល់ការឧទ្ទិសចំពោះព្រះជោឡាមនីចេតិយបុរាណណាចាដែលជាអ្នកប្រាជ្ញលោកធ្វើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែយើងចំនួនក្រោយធ្វើតមកទៀតនេះហ្នឹងហើយញាតិញោមដើរមើលកាមេរ៉ាផងព្រោះណាដល់តែយើងធ្វើក្រោយតមកទៀតមកវាមិនមែនធ្វើទៅតាមវត្ថុបំណងរបស់បុរាណណាចាហ្នឹងទេនាំគ្នាធ្វើខុសទៅពីតែមកពួនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មពីកូនសិស្សអាត្មាមួយនៅព្រៃវែងញោមស្រីអូកាលពីមិនទាន់រៀនសិក្សាជាមួយអាត្មាមិនទាន់បញ្យល់លួយទៅខែភ្ជុំខែអីគេពួនភ្នំខ្សាច់អីជាដើមទៅគាត់ថាប្រផាសប្រភីងទៅឯនេះតិចទៅនោះតិចធ្វើម៉េចឲ្យមិនទាន់កន្លែងវត្តស្រុកកំណើតភូមិរបស់គាត់កន្លែងគាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបានពួនភ្នំខ្សាច់ឲ្យផ្ដាច់កម្មពីឬគ្រូតាណាក៏ចេះតែទៅឲ្យអាត្មាតែបញ្យល់ហើយបញ្យល់ការបញ្យល់របស់អាត្មាមិនមែនបញ្យល់បែបលំលោមទេណាបញ្យល់ខ្វាំងតែហ្មងដូចជំងឺត្រូវវះត្រូវកាត់បបោសវិញណានិយាយពីរឿងបោសអត់មានណាទៅអែលបោសទេអែលបោសមិនញោមបោសកើតឲ្យទៅអែលវាធ្វើមិនវាទៅជាអីទៅជាដស្គាល់ពាក្យដទេញោមវាដហើមពោចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងទៅជួបពេទ្យគេអែលបោសហ្នឹងឯងអត់ទេគេអែលដែរយកអកុលទៅជូតអស់ពីអកុលជូតហើយធ្វើម៉េចមុខកំបិតចូលទៅវះហើយគេវះអែលថ្នមអូយស្រឡាញ់ណាស់បោសនឹងជាមួយពីគេអែលចឹងហ៎ជាបាច់ខ្វាច់មកយោយតែនៅពេលណាដែលបោសនឹងជាបាច់ចេញហើយអស់ខ្ទុះអស់ក្របហើយវាងាយវាបាត់ឈឺលឿនណាវាបាត់ឈឺលឿនវាអត់ថាវាឈឺដែរមករបួសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនពើតវាមិនខ្ទោកដូចមុនទេវាធ្វើឲ្យជើងហ្នឹងនឹងងាយជាព្រោះអស់ខ្ទុះអស់ក្របនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅពេលណាដែលគាត់បានទទួលការបង្រៀនការបញ្យល់ច្បាស់លាស់អាចជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់របស់គាត់លែងមានក្នុងដួងចិត្តញាតិញោមអស់ការជឿផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងទៅបានសិក្សាពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្បាស់ពីរឿងកម្មផលគឺជឿទៅរឿងកម្មផលហ្នឹងមកទោះបីទទួលបានហេតុមិនល្អនៅក្នុងសន្តានណាគឺប៉ុណ្្នឹងកាលពីមុនហ្នឹងអាឈឺក្បាលគោទៅរូគ្រូស្រោចទឹកអាឈឺក្បាលគោទៅរូគ្រូមើលអូកូនសិស្សអាត្មាមួយហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេហើយកូនសិស្សអាត្មាហ្នឹងមិនមែនអាយុតិចទេណាអាយុ50ជាងហើយណាញាតិញោមណាកូនសិស្សអាត្មាហ្នឹងអាត្មាបរិញ្ញាអភិធម្មបញ្យល់ពីហេតុផលអីគាត់ទៅនិយាយពីថាគាត់អូយទៅរួននេះរួននោះតែដល់ពេលគាត់យល់គាត់ទម្លាក់ចោលព្រឹសគាត់ថាស្រាលកូនសិស្សអាត្មាមួយទៀតនៅបទីមានជ័យនិយាយពីថាអូតថ្ងៃសិនឡើងទៅផ្លែឈើទាំងថាសពភូមិនោះផងជំនាងផ្ទះផងកុងម៉ានោះផងគាត់ដុតគាត់អីហូហាយអញ្ចឹងទៅនិយាយពីថាធុបដុតគាត់ដុតទៀនគាត់ដុតអញ្ចឹងទៅហើយចេះតែសុំសុកសុំលេបសុំជ័យដេកមិនដែលលក់អាឈឺក៏ចេះតែឈឺរហូតបានយ៉ាងហ្នឹងវាសំណំតែបានមែនទេដំណើរនៃការបន់បន់ចង់ឲ្យសុកវាអត់សុកវាចេះតែឈឺរហូតដល់ជួបអាត្មាបញ្យល់ហេតុផលទៅឥឡូវលះបង់ព្រឹបភ្លាមប្រើពាក្យតាមមួយម៉ាត់ទេព្រិបបីដូចជាបុគ្គលដាក់ទំនួលដែលធ្ងន់ហើយឥតប្រយោជន៍ចង់ចឹងស្រាលមែនទេញោមចាស់ធ្លាប់ទូលកញ្ជើស្គាល់កញ្ជើទេញោមណោះកញ្ជើយើងដាក់អីមួយក្នុងនឹងយើងទូលទៅលើចឹងទៅដាក់ពេលដែលវាធ្ងន់យើងធ្ងន់ក្បាលអត់នៅពេលណាដែលធ្ងន់ហើយសត្វទៅដល់កន្លែងយើងដាក់ចុះព្រឹបភ្លាមស្រាលអត់ស្រាលយ៉ាងណាមិញអាចជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ខ្លះវាធ្ងន់ក្បាលយើងណាស់បើបញ្ញាមិនចម្រើនមិនទាន់លះបង់វាទេនៅតែជឿខុសអញ្ចឹងនិយាយពីសុំអូយសុំហើយមិនដែលឃើញបានទេថ្ងៃមុនក៏អាត្មាតែឥឡូវអ្នកម្ដុំនេះនរណាខ្លះដែលនិយាយហេតុផលមួយអាត្មាសុំឲ្យបានសុំមួយអ្នកតាដែលអូខេជាមួយទេសុំព្រះដែលថាចាំតថាគាត់ជួយដែលលឺហ៎
hay sum pe tê và đa xôm oi sọc đại khơi tê đá thà ô chăm dương chui nè ná đại miền chẳng tê ớt bòn khuôn ấy sông khuôn ấy chịp ôi khuôn ấy hái có ốp ở cách khuôn ấy tái nơi bên na đại nè tụt tu ban nơi ảo vây đại nè bật na hơi á ban tam chất mến á ở tiền là sông ở miền làn sông ở phía Rosi miền bàn sắp tại quạt Rosi miền bàn mền cái này ní á quạt mình ban chư chẹt từ lơ sầm mặt tập hiệp thuây đầy chùm này rồi bỏ quạt tê sắp tại quạt ở con đòn tê và đà chứ bệ đôi chỉ nè căn lật thị sasna đợt tây mùi chứ sắp tại từ pet khom chạm khom du chiêm tổ cua sắp tại quạt nâng anh từ chu pet khom du chiêm từ chua phải nết mơ trâu đặt nam và tàu sống sắp tại quạt chia có tha xôm ở quân pre chi mà cha ăn chết thế nhá anh pet khom chị báo cái vô lui cái đó chị báo cái vô lui cái đó sắp tại hai óc quân pre chi mà cha pet mình óc quân pre chi mà cha nó rừng cây lê hay miên chẳng miên taจะบันทำไมจะmiên chẳng cây sẽ xê màu chẳng vì mình không ấy bị dương mùi chùm nụ nè bọn oi bẹp ni bọn sẵn oi bẹp nu bọn làng bọn chó sông làng sông chó sắp tạ khuôn anh prăng ở trong ngọp á prăng mình hiên từng đây phong đọc bê ba nối màu bị nhộm bọn nhớ mà nông lục ni ọt miên rừng na chay đòn thế ná mơ mục chùi bị xây ở chợ băng tới vậy còn bài tàu mơ kịp xe mơ ạt ma mau thật đau đạp tích nông lục ni ọt miên rừng na để chay đòn sọ số bây tập bắn trong ta sai sọ miên rừng na để chay đòn thế tại miền hai cột cron nâng từ tu ban nở phòn nà muối mình thà phòn nu nẹt pin trên cái đấy nẹt mình pin trên cái đấy bờ miền hai phải chay cột cron viên đừng trơ tái từ tu ban phòn nu toán đây chẳng nhận nhôm đạp bao nhiêu na cùng chết tại đạp hơi thăng thay trai ri pichara na nè atma tên chẳng ở sơ miền nẹn dây với na nhôm nè rừng dây chân ở sơ miền nẹn dây thế na pro ấy tai nị dây tàu hơi nẹt sọc mùi chùm luôn bọc chỉ sọp tập kịch phật ấy nhung ta sọp te năng đây ta rô cu na phong cô pe khla mà chặt te sọp ta sọp te năng đây bên ớt ta sọp te nơi ta cả đa thò mà đa chân ta mơ hoi ná cái bô côn lao côn cháu khóc ta sọp te bà ta so về trên giấy về tham mình anh không miền thư ấy xong đâu ta mặc lánh khóc đại khla tiết đây bà pôn nâu chỉ mùi khnia nâng chua bà cây tua tên khnia mình vô chơi khnia sơ tại cây lẹ rô vì mình sơ ban cho bẹ kê cô với chan rô cô mình sơ ban nana côn rin nana chư nana mai chú trâu bong đi bong luôn hồ hai mình nu ca na đây chùm nô vì mình bá vì mình riêng mu mau hay là tập pel mu mau hay đây bà pôn mơ một khnia bà ọt men thua sừng cro khnia khi men ca vô tế khơi một khnia nhận nhầm đặt khnia sưu lễ thế chết ta tư ni tư nú đau ta đau cả hai du tấu mà nú pro mình sâu từ mơ hào dập ta một pôn nó từ mơ hào cái bộ lệ tạ cồn che mùi che biếu khâu ơi không che đau đố che đau đừng chỉnh đô hết lúc kia là đẩy cái tháo thưa tiếc không đây hả mà lọp lực lần che đau nó cái lành tình đừng cái tha thưa tiếc với không đây viêm na thưa tiếc cả đa là cá nhà ná thưa tiếc trong chờ mở tập ở tham à tình mở tiếc ta thưa trâu đây ấy tham à chìm riệp chun tê cho nhung rừng sọc rừng tục này nó vì ọt tẹt tô mùi tiếc thưa không thế bởi khóc không trẻ khóc trăng mình thưa mình khóc nào trăng đây thưa mình trơi tam stong đa tiếc khá thưa tới vì ọt miên bình lư châu cướp cron tới bình lư vì ọt châu cướp cron vì thưa oi miên mu vì thưa oi miên mê rô bacteria khá về đây bình lư ngay châu cướp cron tới vì thưa oi
យ៉ាងម៉េចញោមវាងាប់ខ្លះចឹងទៅឬក៏ថាក្លិនខ្លះមិនល្អអាក្លិនខ្លះចេះតែឈឺក្បាលចូលទៅក្នុងផ្ទះចេះតែឈឺក្បាលវាអត់មានម្ដាយដើមម្ដាយធំគ្រូមកគ្រូតូចសណាសវំសនំសវ៉ាណាមកធ្វើឲ្យឈឺក្បាលទេថាមកពីបរិស្ថានណាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីឧតុសមុដ្ឋានរោគរោគកើតអំពីអាកាសធាតុនេះអាបរិស្ថាននៃការរស់នៅវាអត់ស្រស់បោះវាអត់មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ហើយក្លិនក្នុងផ្ទះមិនល្អមិនដឹងក្លិនស្អីខ្លះដល់អញ្ចឹងទៅឈឺក្បាលចេះតែបន្ទោសថាមកពីចេះមកពីចុងដឹងសក់អានេះឯងដែលចិនគេហៅថាផ្ទះអត់មានហុងស៊ុយគឺកន្លែងតែនឹងតាផ្ទះដែលមានហុងស៊ុយបើតាមក្បួនចិនគេបែបវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដហ្នឹងគឺនៅត្រង់ការធ្វើឲ្យវាត្រូវតាមស្តង់ដារតាមក្បួនតាមខ្នាតអញ្ចឹងបានចាស់ពីដើមពោលថាម៉េចក៏ពោលថាធ្វើផ្ទះណាឲ្យហៅជាងអីធ្វើមិនត្រឹមត្រូវវាចង្រៃអីមិនតែធ្វើមិនត្រឹមត្រូវហ្មងវាមានបញ្ហាបើផ្ទះប្រក់មិនត្រឹមត្រូវព្រំធ្វើមិនត្រឹមត្រូវប្រក់មិនត្រឹមត្រូវទៅវាអាចលិចវាចង្រៃអាត្រង់កន្លែងលិចហ្នឹងទេតើបានជាបុរាណបន្លាចបយូរយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅធ្វើហៅជាងមិនត្រឹមត្រូវអាចទឹកវិសាចូលទៅភ្លៀងមកចឹងទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេតើដល់តែយើងវាមិនយល់ពីគំនិតរបស់ចាស់នាំគ្នាបន្លាចគ្នាហូរហែចឹងទៅនេះមកពីអីមកពីមិនព្រមពិចារណាហេតុផលតន់អត់ចឹងញាតិញោមណែរឿងខ្លះnóមានហេតុផលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតែយើងវាខ្ជិលគិតទៅមើលខ្សឹបរហូតអញ្ចឹងអីស្ដាប់លោកទេសនាមិនសូវខ្វល់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលោកទេសនាបណ្ណាបញ្យលបណ្ណាក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមានដៃឆ្ងល់ទេហេតុអីបានអាត្មាអញស្ដាប់ធម៌យូរហើយហាក់បីដូចជាធម៌នោះវាគ្មានឧបការៈក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងសោះដោយសារអីញាតិញោមដោយសារអីថាដោយសារតែយើងចេះតែស្ដាប់យកតែប៉ុនសបោណាយាយនឹងបងសរោ1000 2000នោះសូមមកជាតិណាសូមមកខ្ញុំមានបញ្ញាបើជាតិនេះល្ងងហើយជាតិក្រោយក៏ល្ងងដែរញោមត្រូវចាំណាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាហេតុជាក្របពូជអនាគតគឺជាផលត្រូវចាំប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកចង់បានជាតិក្រោយមានបញ្ញាអ្នកសម្លឹងមើលឥឡូវនេះសិនពេលរៀបបូចអ្នកខ្លះចឹងសូមឲ្យ10ឆ្នាំទៀតសូមឲ្យខ្ញុំមានអ្នកណាបើលើមិនដែលរស់ស៊ីអីផងដេកចាំតែវាសនាគ្មានរឿងចៃដន្យទេកុំដេកសម័យឲ្យមានឲ្យអត់ប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងជម្រាបជូនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តណាស់មនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃចូលចិត្តបានតែអារបស់មកទទេហ្នឹងចូលចិត្តណាស់អារបស់ណាគេថាធ្វើទៅចេះបានធ្វើទៅចុះបានដោយមិនប្រឹងរកហ្នឹងបន់នៅបានហើយបន់នោះក៏មិនរស់ស៊ីហើយបើរស់ស៊ីហើយបានណាក៏មិនមែនកើតចេញពីការបន់ដែរទោះបីជាមុននឹងយើងរកស៊ីយើងតែបែបន់បួងសួងក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលណាបើអ្នកបន់ហើយមិនប្រឹងអ្នកនៅតែក្រតែប្រសិនបើអ្នកបានបន់ហើយអ្នកប្រឹងប្រែងការមានបាននោះមិនមែនមានដោយសារការបែបបន់បួងសួងទេតែវានឹងមានដោយសមត្ថភាពនៃការប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងពុទ្ធសាសនាបរិញ្ញាដែរតើញាតិញោមអើយពុទ្ធសាសនាបរិញ្ញាច្បាស់ណាស់ណាតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងច្រឡំច្រើនណាញាតិញោមច្រឡំច្រើនណាច្រឡំថានេះជាពុទ្ធសាសនានេះជាពុទ្ធសាសនាដល់តែអាត្មាលើកទៅវាខុសពីចិត្តគេចង់បានគេថាខុសញាតិញោមម្ដុំហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរតែខុសពីចិត្តគាត់ថាអញ្ចឹងខុសពីចិត្តគាត់យល់អញ្ចឹងលោកទេសនាហ្នឹងទោះបីវាត្រឹមត្រូវហេតុផលដែរលោកហ្នឹងខុសទៀតដែរជេរលន់ទៀតអញ្ចឹងទៅនិយាយដើមលន់ទៅឃើញទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដូចជាពូនភ្នំខ្សាច់មកលើកមកទៀតចុះពូនភ្នំខ្សាច់បើយើងធ្វើត្រូវតាមបរមបរាណាចារពិតប្រកបជាអ្នកប្រាជ្ញជាបណ្ឌិតជាបញ្ញវន្តហ្នឹងធ្វើអត់ខុសទេញាតិញោមចេតនាបង្អោនតាមការណែនាំរបស់លោកមិនខុសទេយ៉ាប់តែយើងខ្លាយទៅគាត់អាត្មានិយាយរឿងភ្នំខ្សាច់គេថាអាត្មាមើងងាយពពកបរោះមើងងាយដូនតាអាត្មាថាជ្រួញពិសីនិយាយបែបនេះមិនមែនជាការមើលងាយពពកបរោះដូនតាទេតែនៅពេលណាដែលអ្នកអនុវត្តអ្នកកំពុងតែធ្វើហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមវត្ថុបំណងរបស់ចាស់ទៅជាការមើលងាយយ៉ាងពិតប្រាកដតើនេះឃើញទេអានឹងចឹងបើធ្វើឲ្យត្រូវបើធ្វើមិនត្រូវកុំនាំគេឡប់ពាក្យហ្នឹងសូវព្រោះទេណាញោម
ជ្រុញពិសីពាក្យកន្លែងហ្នឹងពោលមិនសូវប្រុសហ្នឹងប៉ុន្តែបើស្ដាប់ហើយគិតអូយដូចថ្នាំល្វីងដែលវាញ៉ាំងឲ្យរាងកាយត្រជាក់ឈប់ក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងតោះនេះញោមណាមនុស្សធ្ងន់ដោយជំនឿជាមនុស្សមានសម្ពាយដែលធ្ងន់ហើយអត់មានរូបនេះអាជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងណាហើយជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់រាល់ថ្ងៃមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេកុំច្រឡំជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់រាល់ថ្ងៃនឹងមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាទេហើយយើងទៅវត្តទៅវារាល់ថ្ងៃឃើញអាពិធីកម្មបែបន់បួងសួងសុំសុខសុំលៀបសុំជ័យធ្វើអញ្ចេះទៅបានសុខធ្វើអញ្ចោះទៅបានសុខយល់ថានឹងគឺជាពុទ្ធសាសនាមែនទេពពុទ្ធមិនដែលបរិញ្ញឲ្យយើងធ្វើបែបហ្នឹងទេពពុទ្ធបង្ហាញតែពីហេតុផលឲ្យយើងបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះតោះនេះញាតិញោមប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនានេះក៏វាត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យបោកប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទៅអស់វាសិតតែត្រឹមត្រូវមួយពុទ្ធសាសនាអត់ទេណាពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មពីអានឹងប្រឆាំងនៃពុទ្ធសាសនាទេមកតោះនេះញោមពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មពីស្រោចទឹកប្រោះព្រំលើករិស័យអានឹងប្រឆាំងនឹងច្បាប់កម្មផលដែលពុទ្ធបានសម្ដែងហើយតែម្ដងតែទូពុទ្ធសាសនាប្រកាសសម្ដែងឲ្យយើងឃើញពីហេតុផលនេះច្បាប់កម្មផលនេះហ្នឹងពុទ្ធបរិញ្ញបែបហ្នឹងឲ្យយើងបានដឹងទេតាហើយជ្រៅទៅទៀតទៅគឺអរិយសច្ចធម៌ទាំង4ទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពីសេចក្តីទុក្ខពិតប្រាកដនៅក្នុងបញ្ចក្ខន្ធព្រះអង្គទ្រង់ឃើញពីហេតុនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីទុក្ខគឺបានដល់ទូនៃតណ្ហាដែលអង្គធម៌បានដល់ទូនៃលោភៈមូលចិត្តព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអំពីបដិបទាដែលនាំឲ្យរួចចាក់ទុក្ខព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពីការអស់ទៅនៅសេចក្តីទុក្ខនិរោធគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាមិនមែនជារបៀបប៉ុន្តែកាលណាបើវាមានជារបៀបវាជាប្រពៃណីវាជាទំនៀមទម្លាប់ទៅតាមតំបន់ទៅតាមភូមិទៅតាមស្រុកទៅតាមនិគមនីមួយពាក្យហ្នឹងស្ដាប់ទៅពិបាកបន្តិចញាតិញោមបើមិនព្យាយាមស្ដាប់ព្យាយាមអានទេពិបាកបន្តិចហើយយាយស្ដាប់អញ្ចឹងសូវចូលសាក់ស្ដាប់រឿងពវេសន្តរមើលអូយយំសោកមួយនឹងមេត្រីបាត់កូនហ្នឹងសិនលោកស្មូតនាងដាក់អំរែកស្រែកពុំលងអូស្ដាប់នោះទូញសោកឡងហ្នឹងព្រោះណាតែព្រោះឲ្យទុនណាព្រោះឲ្យទុនតាមផ្លូវចិត្តរឿងទាំងឡាយបើយើងគ្រាន់តែស្ដាប់មិនយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទេរឿងហ្នឹងមិនមានប្រយោជន៍ទេញាតិញោមទោះបីរឿងហ្នឹងជាបជាដកក៏ដោយរឿងបជាដកដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងគឺយើងស្ដាប់ហើយយកនៅទិដ្ឋភាពយកនៅរឿងនោះយកនៅអត្ថន័យនោះមកដាក់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតោះនេះតែបើស្ដាប់យកតែព្រោះมันមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទេតន់អត់ហើយធัวក៏ដូចគ្នាកុំស្ដាប់យកព្រោះបើពីរោះក៏ពីរោះចោះតែត្រូវពីរោះដោយអត្តសេចក្តីហើយមនុស្សគណៈដែលអត់ទាន់មានបញ្ញាស្ដាប់ធម៌មិនដឹងព្រោះទេញាតិញោមមិនដឹងព្រោះទេទេដោយអាត្មាបែបស្ងួតអត់ទឹកអញ្ចឹងមិនឆ្ងាញ់ទេអត់លងលោមអត់មកកលេងត្រូវផ្ទះមកកាភ្លៀងលេងចង់ផ្ងាបរេអញ្ចឹងអីឧទាហរណ៍ហ្នឹងមើលហើយស្ដាប់មើលទៅមកទោះញាតិញោមខ្លះគាត់ថាស្ដាប់លោកពិសេសដូចកាប់អញអញ្ចឹងដូចចាក់អញអញ្ចឹងដូចដោះឡើយបាក់បាក់ស្ដាប់ហើយអ្នកខ្លះថាទៀតថាកុំមន់លោកមកថាមន់ទៅលោកស្ដីឲ្យទៀតហើយអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាឲ្យទេសនានិយាយរឿងអស់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគេផ្ដល់មតិឲ្យច្រើនណាគេថាទេសអញ្ចឹងប្រយ័ត្នដាច់បាយអាត្មាថាទេសតាំងពីដាច់បាយរហូតឥឡូវមានបាយឆាន់ហើយចែកឲ្យគេឆាន់ហើយចិញ្ចឹមកូនចៅឲ្យគ្នាបានរៀនបានសូត្រនៅជាមួយនឹងបានខ្លះបានទៀតផងញាតិញោមមើលឲ្យតែច្បាស់ការងារអីក៏ដោយឲ្យតែច្បាស់បើចាស់គាត់ថាម៉េចចំណេះវិជ្ជាណាក៏ដោយជំនាញណាក៏ដោយឲ្យតែចេះច្បាស់លុយរត់ចូលហើយមែនទេញាតិញោមនៅពេលណាដែលអាត្មាច្បាស់នៅក្នុងរឿងបញ្យលពីហេតុផលកម្មផលនឹងហើយអាត្មាច្បាស់ណាស់ថាប្រកាសជាមានអ្នកយល់ហើយអ្នកយល់ហើយគឺមិនងាយកែប្រែញាតិញោមមិនងាយកែប្រែទេកូនសិស្សអាត្មាមួយអាត្មាចង់ពិសោធន៍ថាគាត់យល់ដែរឬអត់កាលគេល្បីរឿងលោកបកាយស័ក្តិសិទ្ធអីចឹងទៅណាព្រះអង្គនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងគេល្បីតែស័ក្តិសិទ្ធគឺបកាយហើយសួរគាត់ថាគាត់ជឿបែបហ្នឹងទេ
អត់តាន់ស៊ូស៊ូថាញោមអត់មានទៅគេទេអូខ្ញុំកណានឹងបានយល់ហេតុផលឃើញថានឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវអ្នកដែលមានបញ្ញានឹងយល់ឃើញច្បាស់ថាហេតុផលនឹងវាមិនត្រូវដល់ច្បាស់អញ្ចឹងមានបានទៅសុំសុខសុំទឹកសុំលៀបសុំជ័យឯណាហើយរាល់ថ្ងៃយើងអូសុំហ่ะការពារបែបនេះការពារបែបនោះប៉ះពាល់អាយដលគាត់មិនបានទេអាត្មាហ្នឹងគេជេរគេថាអាត្មាចំណែនញោមអើយគេថាអាត្មាជ្រួញពិសីនឹងចំណែនដើរមិនទាំងចង់មើលមុខញាតញោមផងតែមើលមុខទៅវាត្រូវរាក់តាក់តែរាក់តាក់ទៅជាប់ចម្ពាក់នឹងលោកឯងញោមខ្លះទៀតចិត្តញោមខ្លះទៀតនឹងធ្ងន់ណាញោមខ្លះទៀតគាត់ធ្លាប់ឃើញមុខអាត្មាញើមញើមដល់អាត្មាដើរទៅអត់បានញើមត្រូវការសង្រួមខ្លះដែរណាទៅលហេកលហាចញើមញើមដាក់គេរហូតនឹងលោកសំក៏លហេកលហាចណាក៏មិនបានចឹងទេដល់រៀងសង្រួមដើរទៅចុះធ្លាប់យើងញើមដាក់អូយលោកឥឡូវរឹកតាំងពីល្បីមកហើយខ្លះទៀតបន្ទោសអាត្មាទៀតបន្ទោសថានិយាយអញ្ចឹងណាប្រយ័ត្នគេឈប់និមន្តទេសនាអាត្មាតាមដែរខ្វល់ផងកាលពីមុនទេសនាមួយមិនសូវមានអ្នកនិមន្តមិនសូវបានទេសនារាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ2រោងមួយថ្ងៃ1រោង3រោងអីផងមិនដែលទេកាលមុននោះយូរម្ដងតែបំខ្មោចហ្នឹងស៊ីតែបំខ្មោចទៅបឹងរាំងនោះថាស៊ីអញ្ចឹងចុះភាសាអ្នកស្រុកហ្នឹងហើយអាត្មាមិនដែលខ្វល់ផងដល់ពេលអាត្មាត្រូវនិយាយធัวមានតែទូរស័ព្ទមួយបញ្ចូលកាតខ្លួនឯងឡាយនិយាយធัวខ្លួនឯងអញនិយាយធัวឲ្យគេស្ដាប់ហើយគេជេរមកហើយទៀតផងមិនដែលខ្វល់ព្រោះអីការបញ្យលនឹងវាមិនមែនមកបញ្យលដើម្បីតាក់ទាញតាមការស្រឡាញ់ពីញាតិញោមតើនេះញោមចាស់ប៉ុនតន់ដូចស្មើដល់ហើយមកទេសនានឹងមិនមែនទៀមទាការស្រឡាញ់ទេណាបច្ចៈដដែលប៉ុនណាក៏អាត្មាបច្ចៈពីដើមឬក៏ពីចុងពីកណ្ដាលដែរមិនមែនអាត្មាមកទេសនានឹងអូយបើសិនជាអាត្មាទៀមទាការស្រឡាញ់ពីញាតិញោមម្លោះនឹងអាត្មាអត់ហ៊ាននិយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះអីធ្នំចិត្តខ្លាចញោមស្អប់ម្លេះនឹងអាត្មាបានឡានជិះហើយមិនហត់ចាំបាច់ជួលឡានគេទេសនារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទេតោះណាញោមឲ្យតែចេះអែតឲ្យតែចេះអបមិនខ្វះទេអា3100ចិត្តក៏ជិះបានដែរប៉ុន្តែសួរថាតើយើងធ្វើទាំងវើនឹងបានអ្វីមកវិញវត្ថុបំណងរបស់យើងតែមួយគត់គឺការបង្ហាញពីហេតុផលឲ្យអ្នកស្ដាប់បានយល់ហើយដើម្បីកែប្រែខ្លួនឯងមិននិយាយដើម្បីបានឡានជិះទេបើប្រកេនគេយកធម្មតាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាវាគ្មានណាគេប្រកេនទេតែមានគេប្រកេនក៏យកធម្មតាទៅជិះធ្វើដំណើរទេសនាដើម្បីជាប្រយោជន៍ប៉ុន្តែការនិយាយធัวហ្នឹងមិនមែននិយាយដើម្បីបានឡានមិននិយាយដើម្បីបានសក្ការៈបើនិយាយដើម្បីបានសក្ការៈអាត្មាមិនហ៊ាននិយាយរឿងប៉ះពាល់ដល់ការប្រព្រឹត្តខុសរបស់ញាតិញោមទេខ្លាចគេអន់ចិត្តនិយាយអន់ចិត្តមកមិនថឹកតើចំពោះអាត្មាហ្នឹងមែនទេញោមញាតិញោមខ្លះស្រឡាញ់ណាស់ចង់ជួបណាស់ដល់ពេលជួបអាត្មាម្ដងទេសនាចំអារឿងគាត់ធ្វើខុសខកចិត្តស្ទើហើយមកពីក្រោយមួយទៀតបានអាត្មាថាណាស់ហើយញោមរឿងស្រឡាញ់រឿងស្អប់ជារឿងមួយក្នុងចិត្តរបស់ញាតិញោមទេតែសំខាន់បំផុតថាតើអ្នកគូកែប្រែខ្លួនឯងបែបណាពីព្រោះពេលខ្លះការបញ្យល់រឿងខ្លះញោមត្រូវចាំបើចំណោមមនុស្ស100នាក់99នាក់គេធ្វើខុសយើងតែម្នាក់ឯងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវ99នាក់សម្លឹងមើលមកយើងឈួតដែរមែនទេញោមចាំសង្កេតមើលចុះកុំថាឡើយអ្នកដទៃតាគ្រូសាខ្លួនឯង4 5នាក់ហ្នឹងតាហ៊ានយើងធ្វើខុសគេថាយើងឈួតតែអាត្មាផ្ទាល់នោះឈួតដែរនឹងឯងមិនអាត្មានឹងឈួតទេគេមើលមកអាត្មាថាអាត្មានឹងវាឈួតវាមិនដឹងអីទេសនាលប់ចឹងទៅបានគេឈប់និមន្តអត់ទេទេសនាតែរហូតនឹងពេលខ្លះវាចង់តែខ្ជិលទទួលទៀតផងគង់អង្គុយយូរញាតិញោមហ្នឹងម្សិលមិញទៅទេសនៅណាស្មិញខេត្តកណ្ដាលសិលថ្ងៃនោះស៊ីធោកណ្ដាលណោះកប់ពពកនោះជិះឡានទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាអត់មានអារម្មណ៍ថាលំបាកនៅក្នុងការនិយាយទេបើលំបាកតែរឿងជិះឡានហើយឈឺចកេះប៉ុណ្ណឹងញាតិញោម
nhiệt nhôm trầm quỳ phần nắng quỳ đam át ma mà máu nè lao ơi ya ơi vui chư át ma nắng quỳ tăng bị prực lô hô đòn cho bị lơ lan nắng át man đê chứ nè miền hạ đê lơ kê hay tê hả cho bị lơ lan quỳ lơ kê tê bị vô lô hô thái cho bị lơ kê tê tao lan quỳ vinh các phần nắng nhiệt nhôm nơi tay này gì chẳng tôi bây át ma tăng cho thật tôi bây chị át ma tôi đê cái tê có đói nữa đã tây nam tây nam rồi với đây cái tên hai miền nẹt màu chu bát ma má có trâu tay này dây thua bình dùn chẳng hai paul chẳng tôi bay case up case lan nhà nó rước bao quát song khăn dương đa tuôn tí rồi hốt đo tầm nạ cao trong còi mình tầm nạ cao mà hà thì chứ nè tầm nạ cao trong còi này chỉ vật đôi chân này ca đạp thua xôm cùng chết ta đạp nhận nhiều mời thà mà đặt tươn tịch cho cùng đạp thua còn tại đạp tầm bay trong bàn bồn công chết tại đạp trong ao chết tại chết còi bởi chết năng là ngôn hai tới cùng pin chết năng ao bị chlan tới bán ăn đi xong chết đằng nó bị bệnh to từ đó chết khẳng một tiết tái ấy lâu ní còn toàn kết khang mốc còn khoa năng riêng khang còi chỉ diêm đọc hạt hạt bọt ập rồng chết bị bắt chết bom đi từ bắt chết bom chỉ hai anaconda chỉ phòn mà nu chỉ hai prong prai cứ chỉ phòn toàn đấy nhung lành nữa mới mơ mông đẹp toàn rồi mà mục này đừng rơi sưu lên là lục tê chọc ai chọc tam lục đài nữa nè nhìn dùng phát quật chạy bẹp lùng lùng luôn ai nhố khi ông cần nát cha thôi thơ mấy của ông công bật tốt cha viêm đăng ấy thế nhóm dụ cha viêm đăng ấy thế bài chiêu chui viêm đăng ấy thế tại ở quay để nẹt cu sòng kê để phát cứ chật nè toàn đấy nhóm miền nẹt prai khla dụ lăng cao chiến đôi sầm đạch để promo tận nặng mình đi bên sai như nhau mà bật chôn rồi bao sầm đạch tai bầm pơ hay nó tai nơi tesna hay thọ ban cho bắt lo hành chẳng vậy nhau sầm đạch phải xong cái rê chun nát bật chôn lục cho ra hơn hơi chôn tai chiên ta hơi bên vô bia so xa cho ba nó nhau mà bên vô bia so xa cho ba nó đôi lục ta mà đất câu phê vậy đâu bị chôn lục cho ra hơi bàn tay lục ta nâu tay bình dul nâu tay sầm đay hay Paul ban ở dương ban đập như nhiều mơ chả đài ta nhôm ơi chả đài ta mấy bàn chả kê nó cũng chả chết thả máu bị chả năng ấy chả vô hát chả khâm chả ọp rồng hôi nhôm cả na phơi ban đây nhôm không lục ní miên là na tha mình ai phơi ban đây ao để tăng sực đây chia diêm rồi hốt đó tu ông presama samput này nè mình toàn ban tra chia bậc put á bậc thôi chôn đôi dân thao mà đa chẳng có gì nhung toàn đấy mình toàn tra chia bậc put đóng cứ bậc thôi chôn đôi dân thao mà đa chẳng tại đâu tập bên tăng sực đây chia diêm đáp chia diêm sắc xa chia diêm ăn được qua bậc tam sực đây là o đôi ba là mây từ lai miên tiên là ba là mây miên xây là ba là mây miên phiêu và nia miên pan nha này khẩm miệng miên sạch chạm miên khăn tây miên cả tan nhu ấy vậy đam nữa nghe ca sầm sam ba là mây cha khá pan nha cha khá ban tra chia bậc put nữa tập hiệp chia bậc put nơi tại dương rồi ní ai miên sức bạc na đầm bay ban tra ban ao tập chia dương khlang pan na ban pan năng ấy giáp tại dương chơi ta cho trầm tay chia nẹt pra thọ mà đa chỉ pa nhiềuวันchạy đằng dương còn nơi tại ai phơi ban không lục ní miên ở na mình ai khai tao chia nẹt pra ban tê tại ốp sạ thom một phật cứ rừng chơi nương ai nhận nhung made up chơi đập mà lúc na tìm ta cho cùng stop lúc nông anh stop cùng dây thì ho mẹ nẹn này hay nẹn nò ngài tê trời chơi đập bà tha đập lúc na tê tư riêng lom lom bình chật lúc na tê tư trông chật anh sợ bài chật rịch ri chật tên tao chứ anh khẩn chơi đáp màu tiết chơi an nó nhận nhúng và tục này dự on ọc chơi đáp chơi an chơi bọc bật tàm ao ta chơi nơi pi khẳng đàm hơi không biết là na ai sầm rạch bàn này
បំណងបែបណាប្រាថ្នាបែបណាក៏ដោយនៅពេលណាដែលអ្នកធ្វើតែហេតុឲ្យសម្រេចអ្នកនឹងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្តហើយខ្លះទៀតដូចជាស្ដែងពុទ្ធសាសនាសូត្រញញោមចេះសូត្រទេសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាក្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណដ្ឋិសន្តិបរាំងសុខੰពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអូពុទ្ធសាសនារុងរីកចម្រើនស្អីគាត់ខ្ជិលស្ដាប់ខ្ជិលអានតែខ្ជិលស្ដាប់ខ្ជិលអានហើយมันអាចញ៉ាំងសាសនាឲ្យរីកចម្រើននេះចេះតែសូត្រមិនមែនជាបដិបទាននាំឲ្យអ្នកអាចដើម្បីនឹងផ្សាយសាសនានេះបានទេកុំចេះតែសូត្រសាសនានេះរុងរឿងរីកចម្រើនទៅបានវាកើតចេញពីការសិក្សារៀនសូត្រហើយយល់ពីហេតុផលហើយអនុវត្តត្រឹមត្រូវឃើញហេតុផលទទួលបានផលល្អហើយទើបអាចផ្សាយបានមនុស្សម្នាក់អាចផ្សាយពីផលិតផលណាមួយថាល្អទៅបានណាវាតតែស្គាល់ពីផលិតផលនឹងសិនឧទាហរណ៍សាប៊ូដោះមុខដើម្បីអាចផ្សាយទៅថាសាប៊ូវាគុណភាពល្អប៉ុណ្ណាមិនមែនអង្គុយតែផ្សាយធម្មតាទេអ្នកត្រូវតែយកមកតេស្តសិនពិសោធន៍សិនមើលសិនវាមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាហើយទើបបានអាចផ្សាយទៅហើយនឹងវាអត់ទេអីព្រោះអីយើងបានពិសោធន៍ផ្ទាល់វាអត់ទេអត់អទាំងអស់តែនៅពេលណាដែលអ្នកអត់ស្គាល់ចិត្តថាតាមគេពេលគេស៊ូមកព្រោះអីយើងអត់បានប្រើផ្ទាល់យ៉ាងណាមិញចង់ផ្សាយពុទ្ធសាសនាស្រាប់តែយើងអត់ចេះអត់ដឹងទៅផ្សាយមិនញោមទៅផ្សាយមិនកើតហើយការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនចំពោះតែលោកសង្ឃតែម្យ៉ាងទេព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសាសនាតថាគតរុងរឿងរីកចម្រើនបានដោយសារបរិស័ទ4ចម្ពោះបរិស័ទ4ចម្ពោះនឹងមានភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាឥឡូវយើងអត់មានភិក្ខុនីតែមាននៅសាមណេរឃើញទេអាចផ្សាយសាសនាបានហើយឥឡូវនេះមានតែលោកសង្ឃអ្នកផ្សាយហ្នឹងកុហកមានតិចតួចណាស់ជាក់ស្ដែងឃើញធម្មមេចាដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតរស់សុផាតលោកគ្រូអឹមរយ៉ាគ្រូកៅវិមុតគ្រូជំចំណិតអីគ្រូហៃចម្រើនអីប្រហែលអ្នកហើយអ្នកគ្រូដតីអីផ្សេងដតីទៀតតិចតួចណាស់ហើយលោកបញ្យលហេតុផលហ្នឹងក៏មានតិចទៅទៀតញាតិញោមមើលបើអញ្ចឹងហើយយើងនេះជាតែសូទៅគ្មានការសូត្រណាដែលនាំឲ្យយើងបានសម្រេចនៅផលបើអ្នកមិនធ្វើហេតុឲ្យសម្រេចទេតើនេះញាតិញោមដល់ហើយមុខអញ្ចឹងត្រូវស្ដាប់ពីហេតុផលកន្លែងទៅនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាក៏ជាបញ្ញារបស់ញាតិញោមស្ដាប់បានតិចក៏ជាបញ្ញារបស់ញាតិញោមបានប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានច្រើនក៏អនុមោទនាថាបញ្ញារបស់ញាតិញោមបានច្រើនជាងនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការស្ដាប់នេះសូមឲ្យស្ដាប់ចាប់យកទៅហេតុផលចំណុចណាគូស្ដាប់បានចំណុចណាដែលមិនគូស្ដាប់បានចំណុចណាស្ដាប់បានហើយយកទៅអនុវត្តចោះសេចក្តីចម្រើននឹងកើតមានប្រកបនៅពេលណាដែលអ្នកអនុវត្តដោយអំណាចនៃសេចក្តីព្យាយាមឃើញផលយ៉ាងពិតប្រាកដតែនៅពេលណាដែលបញ្ញារបស់អ្នកមិនទាន់បានយល់ច្បាស់ទេសូមអ្នកព្យាយាមបន្តទៅទៀតតោះនេះញាតិញោមហ្នឹងហើយដូច្នេះជីវិតរបស់យើងត្រូវតែយល់ពីហេតុផលបើមិនយល់ពីហេតុផលទេมันអាចញ៉ាំងជីវិតនេះឲ្យទទួលបាននៅសេចក្តីចម្រើនបានឡើយដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទព្យាយាមសិក្សាព្យាយាមអនុវត្តហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាស្ដាប់ធម៌កុំចេះតែស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងញាតិញោមណាកុំចេះតែស្ដាប់ហើយព្យាយាមគិតព្យាយាមពិចារណាហើយនិមន្តអាត្មាមកទេសនាទៀតមកបញ្ជាក់បន្តិចនិមន្តអាត្មាមកទេសនាអាត្មាមិនអាចចេះតែទេសនាឧទាហរណ៍ថាបុណ្យចម្រើនជនមានអាយុរតកណានុប្រទាននឹងអាត្មាមិនអាចទេសតែធម៌ទៅនឹងដែនអញ្ចឹងទៅទេញាតិញោមមានញាតិញោមខ្លះអន់ចិត្តបុណ្យចម្រើនបជនបុណ្យតកណានុប្រទានមិនទេសពីបុណ្យហ្នឹងឯងទៅទេសណានៃអប់រំចិត្តលោកអីកណើបអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងទៀតមិនដឹងណាតណើបដឹងណាខ្សាយបានថាធម៌ទេសនាហ្នឹងមិនមែនមកទេសប្រគ្រប់ទេកាលណាដែលបុណ្យបច្ច័យ4ទល់ទៅទេសពីបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនជនមេយុទល់ទៅទេសបុណ្យជនមេយុធម៌ហ្នឹងវាអត់អាចមានអតិពលសម្រាប់យើងទេវាទៅជាធម៌ដែលទេសសម្រាប់បង្គ្រប់កម្មវិធីបុណ្យទៅវិញមែនទេញាតិញោមម្សិលមិញក៏តកណានុប្រទាន
mà sao mấy cô chấm ra mà sao mà ngay cô chấm ra bị chun ấy bà tham ăn coi tê tan chân là hốt nó mình tận đây chạy tận đây đã lấy bà thả rừng bằng vô hai Paul và pay này tầm lên tầm lọt ca cho khó anh đang tham ăn là tay dây đây chăng bàn tay bông chấm ra bị chun nè tê mà năm mình tịch rồi kê nè bữa tận đây đấy bà tha rừng khác về tiệ tôn là ca chùm ra bà nhát mà ta tay dây đây nó chùm nư ở đây đang chùm nư khâu ca bài bon buông xuông ca phô khâu thì hai phong nói thay dây đây chẳng ắt đồ ấy chẳng bàn mon mà tê snap đấy cho làm mà tê không bọn tê bon chùm ra cho nó mề dùng ắt tê bị bon nâng so là cái đó chọc muôn màu hai chọc tới mình nó khoa lại à má trong miền Tây nhá để bà tha trong ban ông na trâu chết món ông đang tới còn món không á nó dây đen khai ra anh chăng á đạp tới đôi chị ẩm nút khăn nó bên đây nhỉ ý bọn ông sẽ đôi chị ẩm nút đó lại bàn tay à chia sai tham nó cứ chăng à chia sai tham nó cứ chăng bà tha trong ban ông na tê trâu tam chết nhớ món ông đang tới à tham ban đặc đau cả hai tê tai bờ thì môn à tham mình ban tầm râu chết mình ban màu lơ chương mình ban màu sờ mình ban màu xóm mà chả bồn tí cứ bình vô tay thì hạt thòn ô nhiều mày vào rừng lôi chôn tây sna nữa ơi bà center chăm lô tây sna chăm chôn khoan là rừng lôi tây sna được đào lại nâng á để che bớt bao để sạt chân hay món tham tây sna một tiết tham xong gì rừng chạy tực anh đi ọt miên này lại đi hả tại tham xong dây bằng cao hay on na cái đó men ta tham chui về xây thì tức bởi trong trái chạy buồn lục tê rứ có pê lục tê còn toàn chạy tức bởi trong trái chạy buồn lục tê rứ có lục tê hơi nông ẩm long pê để lục tê sna cùng nông nên chạy tức vì vong sau anh đọc khoanh lăng khoanh chót mình ấy khoan ra về rừng tức lục tê sna mà màu hái tàu quạt bạt ọt kha tới nãy ban lôi tàu vinh nhỉ dây chăng nhung dây một ngu đó mà một ma ngu đấy ọt miền khá đọt ma thế nè nè phê sự chuyện co phong tăng pi tức tây tức xỉu tây nghiệt ấy nay với chay buông cây von na sạ đọt lai chơi nó miền đào khát tây tế nè nè khát nè mong coi đạp trôi lùi nó xóm chẳng ban tham ham tức sót bởi trong trái chạy muôn lục máu hay bởi trong trái phế lục tê chọc lòng lục tế cũng ở chạy lối con trận này à lại cả đã mà pon pi pon mau pina này đôi bên nhạc khăng chăng đã mà pon bập liêm toàn ban đạp chip ôi proto vinh bắt đến miền Panya ấy lối mình mến nom ở dương miền Panya thế nào nhung đó đừng lôi tây sna nữa đã hơi chip ôi đạp hơi tàu tia vinh nó miền chìm ran Panya vậy thế à năng men tên tao đôi chnul chứ nhưng mà tham về trong đào chỉ nè chnul tây sna thế mà tha pra bố chi và thoa ban mà nó bong xài lan tới trời thay tực lưng trời chui côn sao ở trên số đó ai phơi tam ở quay đây tham ai phơi ban chẳng tới ao tiền này nóc khăn chẳng tới bàn tay nợ pe na đã tham tên nó còn bắt đau rừng kia lôi lên tràn pe bởi trong phơi ở môn tí tử đầy ao thế nó nhung đó sai thì cho nhưng đã tao đang nói xuống tê còn khoan rừng lôi rừng cạn rừng pe để tê sna còn khoan bằng khoan muốn rừng cục cào cho ai miên cái line khla tiết pe lô tê sna toàn chỉnh chỉ mới tập pe lô tê sna chỉnh hay ta chỉnh tới bậc quạt nẹt miên một miên mọt thì cha ai phong kỳ cột trà mắt ta quạt chỉnh cả đa vuông pe tê sna đấy cào show từ tul quạt từ nhẹ mưa quạt ớt hay tầm mơ tao thấy à thằng tầm lại về nâng bạc nè tây sna công cụ xăm châu hay bà tha mau pina bên đây cái đó bà tha mày cha bon kê pong coi đạp đến đào lốp tao cũng ao khơi coi đạp cái nhom tao chạm pe lốp tê chắp chạm hớt cho màu đại bằng ao spray chân phong á còn mà màu chung cá màu lốp pong tây sna cha bon pong coi đạp có đào mà chưa bấm cha bon mình nừ bông sấy chân anh chọc máu á nâng nẹt na kì thế nẹt na nó không miên á hay chung cá bon à lá thạ bon phải chay buôn bon chầm răng cho nên mà vô quỳnh chân được chưa bon khmoi nè bon sọp nè
ខ្លះទៀតគាត់ថាអ្នកម្ចាស់ប៉ុនគ្នាពងកើតទៅផងឯងនេះទៅជួយរំលែងទុកមិនរំលែងទុកគាត់ថាម្ចាស់ប៉ុនកូនចៅសពគេបានទទួលទៅខឹងទៅបន្ថែមទុកឲ្យគេទៀតយីចង្រៃម្លេះទេម្ចាស់កន្លែងពេលខ្លះអញ្ចឹងញាតិញោមអាត្មាឃើញអាត្មាវានៅមិនស្ងៀមយកតែចង់តែប្រាប់ទៅជាតែស្អប់គេថាមិនចូលចិត្តអ្នកមិនចូលចិត្តអាត្មាដឹងថាអ្នកហ្នឹងគឺអត់យល់មិនមែនស្ដាប់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទេតោះនេះញោមណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះណាបងពិសីទេសនាទី1មិនថាអង្គពិសីទេអង្គក្រៅពីពិសីពិសាណាក៏ដោយមកទេសនាហ្នឹងលុយពេលលោកទេសបើថាចង់ចូលហ្នឹងកុំឲ្យតន់កេះគេចូលភ្លាមអាត្មាឃើញទ្របអាក្រក់មួយគឺអញ្ចឹងគាត់អង្គុយស្ដាប់អាត្មាពងនិយាយក៏ហ៊ានចូលហើយជួនកាលគាត់ស្ដាប់គាត់មិនហ៊ានមកក៏កេះគេសັບចាំពៀនណាចាំពៀនរំខានណាខ្ញុំរំខានអញ្ចឹងអាប្រាក់ឧទាហរណ៍បើនៅកាន់ដៃសិនទៅដាក់ថាក្តៅដៃពេកបែកយើងទៅដាក់ក្នុងកាបូបដាក់កាបូបសិនទៅដាក់កប៉ៅសិនទៅចាំចប់ទេសនាចាំយកទៅដាក់មិនទាន់ហួសពេលទេដាក់បានទេញោមស្ដាប់បានអត់ញោមហ្នឹងហើយចឹងអាត្មាចូលរួមសេចក្តីពធនឹងប៉ុណ្្នឹងចោះពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាជារឿងរបស់ញាតិញោមបច្ចៈណាព្រះអង្គពិសីមកទេសមិនមែនតម្រូវកម្មវិធីបុណ្យទេធម្មតាទេសដើម្បីបានការចេះដឹងចឹងតែនិយាយអ្វីណាដែលអាចនិយាយទៅបានទៅបីនិយាយទៅហើយគេមិនស្ដាប់គេមិនយកចិត្តទុកដាក់អត់សំខាន់ទេសំខាន់គឺម្ចាស់បុណ្យហើយម្ចាស់បុណ្យចឹងដែរណាមន្តអង្គណាទេសក៏ដោយមកជម្រាបជូនណាបើឧទាហរណ៍ថានិមន្តធម្មកថាឬនិមន្តធម្មកថាទេសនាទៀតនឹងអាត្មាត្រូវនិយាយឲ្យអស់អាចុងកតុយនឹងទៅព្រោះចប់ធម៌និយាយអាចុងកតុយទៀតបានដឹងនិមន្តលោកទេសនាពេលខ្លះគាត់ពិភាក្សាជាមួយអាចារ្យគាត់ថារកអាចារ្យគុណគូមើលទៅបានថ្ងៃនេះបានថ្ងៃនោះអត់ដែរគុណគូមួយអាត្មាសោះនិមន្តអាត្មាទេសនាដឹងហើយថាអាត្មាជួនកាលបើនិមន្តថ្ងៃហ្នឹងបានស្អែកទៅអាត្មាគប់ជូនវាទំនេរបើថាបនសពឯអត់និយាយណាបងណាបនសពឯហ្នឹងអត់គ្មានណាកំណត់ថា3ខែទៀតខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំជួយសបុតទុកមុនទេអត់មានចឹងទេបនសព3ហ្នឹងបន7ថ្ងៃហ្នឹងជួនកាលមុនតែចង់បានហើយពេលខ្លះគាត់គុណគូមួយអាចារ្យគាត់គុណឡើងគុណចោលខ្ញុំសល់មិញមុនអាត្មាទេសនាច្រឡំថ្ងៃដេកគុណអើយណែខ្ញុំកណាទៅគុណគូមួយអាចារ្យសិនត្រូវពេលណាចាំមុនព្រះអង្គពេលហ្នឹងមកថាមិនមុនទេឆោបើអត់ទទួលទេរឿងធ្វើបន់ធ្វើទៀនចាំបាច់ទៅរកគ្រូឬក៏លោកគ្រូអាចារ្យដែលគាត់ចេះទៅគុណគួមើលអីមើលបើថាបន់ហ្នឹងចង់និមន្តលោកណាមួយមកទេសយើងមើលទៀតថាតើលោកហ្នឹងរវល់អត់លោករវល់ទេសច្រើនអត់អញ្ចឹងបើរវល់ទេសច្រើនមិនមែនមកដាក់ថ្ងៃឲ្យលោកដាក់ថ្ងៃឲ្យវិញទៅស្រួលជាងរឿងសេចក្តីល្អវាមិនដែលទាស់ថ្ងៃទេថ្ងៃណាក៏អាចធ្វើសេចក្តីល្អបន់កុសលនឹងបានដែរបើថាការត្រូវរੂឯណាបោកគុណគូដកចែកថ្ងៃខែឆ្នាំអាហ្នឹងរឿងការតែរឿងសេចក្តីល្អនេះអត់ចាំបាច់ទៅរកថ្ងៃណាដែលត្រូវគុណគូល្អមិនល្អទេឲ្យតែធ្វើបុណ្យដោយកាយដោយវិចារដោយចិត្តគឺល្អទាំងអស់តែបើថ្ងៃហ្នឹងពោលថាល្អទៅរំលោភគេទៅសម្លាប់គេទៅលួចគេឆក់ប្លន់គេថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃអពមង្គលថ្ងៃមិនមានល្អមិនមានអាក្រក់តែថ្ងៃវានឹងល្អទៅបានអាស្រ័យទៅលើមនុស្សប្រព្រឹត្តកែច្នៃថ្ងៃនោះឲ្យទៅជាថ្ងៃល្អឃើញទេញាតិញោមប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលថ្ងៃហ្នឹងយើងប្រព្រឹត្តមិនល្អថ្ងៃច័ន្ទដើមទ្របក៏ខាតទ្របដែរឲ្យតែលេងល្បែងស្អប់និយាយម៉ាត់ចុះអាហ្នឹងហើយនិយាយច្រើនទៀតមានពេលចាំមុនទៀតក៏មុនទៀតដល់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងការចូលរួមសេចក្តីនៃពធសំគួរដល់ការប្រែត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងទោះឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លាំងផ្លាត់ហើយក្នុងធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអ៊ីទាំងណូពុញ្ញੰមេតាបិតុណੰញាតេណੰហោតុ
nhiệt tây năng hao tô sọc khệ ta haon tô sắc kê ta hao tô nhiệt tạ giàu nhiệt tận giao sátទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោក សូមឲ្យជាសត្វ បាត់សេចក្តីសោកទៅហងអនុមោទនី សា ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះ